It's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile. Fia whawhiloi ma whaatalo whātu I le mai mo whawhonga le tātou tinu, ia le rei whaivanga o le tai au, I le tautua le televisa iwa, ia po le TV iwa, pe ona iai ia le nei whoi tai au la tau I o la salulu, ia o ngā tonu leiva yaso, I whiau mga luenga, ia mai se whoi o tiute, ma whaivalo whilima le tātou tinu, ma lo le tau, ma lo whoi le pale, ia manatu, whaisina pisi le leiva yaso, ia mai se whoi o le tūlanga lo iusu ngā whono, pe ona usu ia I fono tele ia le kalesia whaaptonga Kirisiano I Samoa po le whakasa ia alo whapena ona ia I malua ai le neitai au le foi ua tātou se mai le tātou programa masani o le talo wha Samoa le foi ua ma whai ona mātou whatasi ai le tātou stiro nei ia ma sui fo ia le tātou company ia le Asco moto ia I le tūlanga foi masani o tātou talaroanga tu sai fo la tu o nanga mo le tātou tunu ia au pe ona whailoa ia la mātou lau nei I lo I tū taumatau o lo la tuaile sunga ia Wanita ia tafta whātu ia o Wanita o lo ia ile o fo ia maonga lipa ia o nisi o sui sini o le tātou Asco moto ia po ua masani o le tātou proklami o le talo wha Samoa ia whatalo whātu lipa vaonga whatalo whātu foi ia I le tausala ia Wanita Lanita au. Good morning. Good morning. Ia whatalo whatu wa ai, whatalo whatu le au mai moa tato watunu. Whatalo whapto atu le au sifono, a mese le au ta po I al fono I malua. Pāloro soifu manuia, sa mama tina mātatua le atunu. Pāloro soifu manuia, o tato ia o seanga. Toi tasi fuel vai aso ia o na mai a leo masina luna lim. Ia o tato o atfo ilele vai luanga o le netau sang, awai. Ia. Malo, ia o te lolanga o le foi whanga solo ni se fuafuanga, ia mese fo le tātou teimi a bonga. O te lol vaso nei le ua ta ua tūlanga lo iei le usunga fono ia ale e kalesia e whakasa. Mai se tūlanga I le tātou tautua le Asco moto ia I le nei fo I teimi pisio lo iai ia o le mea moni ia to tele niso I la tofu ia malanga mai Samoa me ni o fontang. Ia e tele ina asia niso o nanga o te loi whapena fo I le tātou o nanga avaonga pe saole. Saole le vai. O le avanoa nei mantua e sea mau le avanoa nei whaifi au I amnisi fo I o ti akono ma o le kalesia ia tunu mau ia mau le avanoa ia ono vangana taitla ko schedule fo I o valili ia mau le avanoa o lo iei pe o lo asia tu sisili tau ia o ta wana o le ilo ai po le ase senga o le mai o ta vale mai Australia po New Zealand ia mal fatau I nei Mol tali fai tau atu le ele. Aftai le leona amata tu I Wanita wa te lo le tempi sin nei le ia fono nei. Te le ina faunga I ka vale. Ia o le anga inga uka ko so mal mangu palang ia wa fo ila singa. E umangi lan fongo wa makua mangi fingi apa la yo pa. Maskuranga ia tatu nanga I pa ua Wanita to fa manatu tatu tunu. Sa le sa no anga va ai fa tai lava mol fa fesir. Ia whamanatu atu Samoa o le whamanatu masani lava o lo o maua tatou pau I tatou ofisa I vai mea o le maua tatou pau o le tasiva 5 ia o lona tau e 2 selau valu 5 tāla o le pau lea 2 selau ma le 5 o lona tau e 2 selau 5 tāla mana ia e pau ma walalo tau o pau o le Asco ae matua I lei lava ia pau ia e mau fo il pau 2 5 ono 5 fitu o lona tau e tolu selau 5
ia o le pa'u 2 selau tolu 5 fitu sefulu suono tolu selau iwa sefulu le tau manaia ia o tau o tatou pa'u e mau fo'i le pa'u 2 selau ono 5 ia o lona tau e 4 selau 5 sefulu ia e lua la tatou rim o le pa'u 2 selau ono 5 la iai o le rim sefulu ono ma le rim sefulu valu ia e tutusa la tau o rims ia e lua o lo whapea foi ona maua tatou pa'u 2 selau fitu 5 ia i le 5 selau 5 sefulu tala ia o le pa'u la nai alu ele Hilux ai ese fo'i le sitoinga pa'u o le tolu tasi by 10.5 ia o le pa'u la nai 5 selau fitu 5 ai alu ai fo'i a tatou Hilux o lo maua tatou pa'u o loli mapasi i le 4 selau 5 sefulu tala ia whapea fo'i mapa'u tatou van tolu selau 2 sefulu ia ma le tamale alu ele Land Cruiser ai ono selau 2 sefulu ne ite ion whapea o umale le tatou TV le nei tai au e mawhai ona alui foi le page ale tatou company le Asco Samoa Limited i lunga o le Facebook ia lo whapea ona whasalalau atu wai tau o tatou pa'u ia ona walaau mai la ia matou vaenga matou maua i vai mea pe sua tu foi ia tatou officer i le lua fitu tasi fesili mo au nei ia po o matou vaenga ia Edward ia po o estino fo ia matou ia sosoani atu whaatau lau pa'u e install e matou there are conditions e whaatau tuai lau pa'u whamole Samoa lo maua pa'u ia tatou pa'u anata very good quality and guarantee ia le value for your money pe a fio mai whaatau tatou pa'u whaatai lava vai tai ninta au te lor tai mile le ane i o tatou le Samoa ia wale umalanga mai to te le fono le e mia ngi o kuku ia ma wale pa'u yo le Asco Motors vaunga le tulanga lo ia ni so nanga le tatou company ia me se lavo tulanga le ai le warranty em fai ona e sauno ai le tulanga o le ale umi ia o le tulanga le warranty tatou onanga ma lo fafsili vai ta wa tele le vai liu le ofisilingia o le warranty po le puipuinga whaafalenga o si mea o le tawa le foto i ora e whaatau le tatou company le Asco Motors ia pia a whape whaatau lau tawa le foto po le van o le piki apu Hilux po le Land Cruiser ia po le Prado foi ia po le van o le warranty e lua ona ia inga o le ia inga mua a whape e tele na whaonga le tawa ona mua le a toa se lau a 1 kilomita a whaapea lai a toa se lau a 1 kilomita i ona expire e lole pe mai ai nale le puipuinga whaafalenga o si mea po le factory warranty o lona lua o aia inga o le tausanga a whapea se a whaonga ina le taawale pe a umana whaatau e tau waula ina a toa lona tausu ono masina po le tolu tausanga ia ona expire fo ila ia o le mea lai mua tau nuu iai pe mua a toa lau se lau a 1 kilomita pe a toa le tolu tausanga ia o le mea mua tau nuu iai na umale leo ngā o le warranty ia na fasili lola ia o to ina o le ale winga o le nata tau o le puipuinga whaafalenga o si o le whaiteitenga lea nei te oe eise mea whale tonu mai le whalenga o si mea mai le factory whaiteitenga o le fōu tāwale e te iwa halu pe eise pa o mai le afi pe eise whale tonu pe mumu fo se mōli pe tā ofi atu e whale tonu po lea lava se mea e te lolonga te langona lava eise mea i le o tāle whea ngai ona o le tāwale fōu e le tau ona longo mai mātou o nei whaua le tāwale pulu le pito au tafo le awala po le whale fōi ia ona vili mai leo ta telefoni lua o walu o ia po le lua ono tasi iwa ia pe whafsotai mai le toina lewa ia tato warranty po le service ia ta pelu o le fitu lua ono tasi iwa o le puipuinga whaafalenga o si mea na o lau i lua al Toyota ona le tūlanga moni lava vai e tele o tausanga i le ai lava se warranty e whaia se claim ona o le tāwale aia ia ele o pose lilo le ngā malalaina silfia le malo le tunu ule ana ta o tāwale Toyota i Samoa ia ai ai lava me e ono taun tato whaitete ia i malongo ma tato company wai le lo me tupu Alo whaftai, au te lole tasina vaenga tā ua lava ia eo fo iona manino i le tātou tino ia wa e fo ia nei to ina voi le a whalonga le warranty mana i o le ua whai loa i le whionga fo ia vaonga ia le fo iona ngā tā ua i le tūlanga fo i le o le
tātou tāwale fo ia le tā o used car, po tāwale fo ia la na whaonga ia lau to e mwhaiona e sauno whamanino atiri le vaenga whamole lau whionga vaunga. Malo whaftai vai. O tasi lea vaenga po le segment o tātou community Samoa. O iai fo ila tātou lo sa ili mai ia pe maua tātou used cars po tāwale ia second hand. Ia o le tele la vai le whaiona whamalia ina le malo le tunu. O le mea nā mātou te whamalu lua toi. O ngai e le whapea regular supply mai whafo. O le o toi pōseli lo pasalo silfia nisi o lo iel mato avenue le fiti. Iei ta vale ale malo fiti, fai ngā malo fiti. A mai alisi, o toi whafo i le compania tātou lei suwa. Le Asco moro so ina la le mato te whaune mai ei sia vanu e mau mai ta ta vale. O ta vale o le standard sui Kia Toyota Hilux 4-wheel drive double cab. Tau sanga o le lua afsul fitu po le lua afsul valu. Ia a o kilomika foi o isi u se lau mo tupu afe o nisi lava o over ma lua se lau afe a o tā vale salo po la talata lua se tā vale o man mat whatauina le lua tau sang ta luai o ma temi nei o lo se lau pesende le ia vas whawhita auli o le whawhita auli le ia ina ngata ia november matou a o nanga lea o na ua whawhita auli foi fiti le eni tā vale o le mo foi ni lisi a o le la iel wha moe o a mata ia Juni Julai ia o le toi maua le avanoa e te lea tātou lisi o le au whātaritani lai e. Ia e pei e tiltilo pe le whaasoa ma le avanoa mai fiti. Ia o na whelongoa i fo i lea o ia i fo i tātou telefoni nana tu i lalo tātou reserve list. Ia o nisi i tā vale. Ia se i vanga naua trade mai se tā vale i te tonu tātou kompanina maua fo i le avanoa. Ai le leile whaafsili pepe a whea tau tātou ofisa. O le mato ofisa lai le container lai tu o le plaza. Mea lai e le store ai tātou tā vale. Ia whea tui nā ma whafsili mai e whaingo fia ina silfia le tūranga o loi el tātou. A waunanga lea le used cars. Ma leo lewa e tā uri si whainga lea i le tūranga fo i le o le trade in o tātou tā vale. O le a mwhaiona whamanino o le a ia inga o le fo i aunanga whamone mo le tātou Asco moto mo i lātou fo i le fia trade atu a lātou tā vale. Ia mālo. O le tūranga ia watu e puka tu tā vale i le mātou service. E whai le me tā o le 40 points check po le fast food vaenga siaki. O i nāla e a mai a o na mai aila ia o le whautuanga po le recommendation a engineer. E loa ai le tūranga o iai le soifo malo no ina o tā vale. O na i mea tā ua lava o le age. O le altau sanga. Le matu o le tā vale o na lua o le 4 kilomita o whaonga. E loa ai po le ale tūranga o iai sanga le mu. Tolu. Ia po o whaau na whainanga service. O le maintenance o mea tā ua mea na. Ia whatasi ma le general appearance o le tā vale. E no mato tam whailola ia whai sauna tau voi le market. E lua la tau e mato te whai atua le quotation. O le tau mua o le asset tau e mwhain whatau ai le market. O al tele o tātou, ia ele si la fia uma le malu le tunu pe fia. Pei ka whātai ta inga, whātau sanga, 5 tau sanga tanu e whaonga ina tā vale le ila vea. Ia leo lo ue mana au nei, e toi whātau. Te whātau. Ia le whāpelea. Ia le ora po la warkau le ngā mai e brand new. Le la ko whātau sanga, 5 tau sanga. Ia ka ilo le o inala ea o ngā haile le mato whautuanga. Mato whapea tu le o le tau le e mwhainga whātau ai. I le market i teimi nei e a fuafua i tūranga umai o criteria e pe ono au tā ua. O le age, o le kilometers whaonga ina pe po le leile maintenance i atoa ai ma le tūranga le leile le tino o tā vale. Maua le taune la, mantua. O leo le taune na e te ustai ai. Le ua mato o atua le benchmark po se tau tāle whea ngai. Lunga po lalo lau sii po pa ufo. E negotiate ai lau tau e whatau ai. E le whapea la mato whai atu ia. E 5 wafe whatai te inga, o 5 tau sa. Ka mga mwhaing whakau le 5 wafe le teimi nei pe a fua o mai tūranga na o mato asia. Ia, e te mantua lava ai le statu la fono e pui ai. Ala tua ono sifuru, fitu sifuru. Ia na whai aleo o ene. O le vaenga tā ualo na lua, o le trade in. O le trade in. O te whautua ina le malo le tenu. A whapea o lau a tā vale personal. Ia, te mato te le whautua inga e trade mai. Okay. Le ana mafuang. Mantua a trade mai. E mato te le au mai al tā vale trade mai mato te whaonga ina. Pe whai ma mea tō tino company. E ala na mato trading a mai ina i mwhaina mato e whātau. E mau ai fo isa mato a tupe se profit. O lo wingo.
Mātou te pūlea la le tau o lau tāwale pēa whapē trade mai. Whāteita inga tato e o le numere tasi le no whaia ni tau o tāwale. Pēa la e 5 sulu afe. E le maua la lau 5 sulu afe pēa trade mai. Okay. E mātou te ile whai numera lea, mātou te ave se ai le pasende o le mātou tupe o no tau na mau. Toi ave ese wha malo si lola mal TST. O le ese se ngala nā le malo le tunu, le ina whafonga mai ma mana malama manino. E le ina whatau lau tā wale whatau i tua fo i lele. Te le lau se le ni wai. Ngai no le trade, wanga nā la company. Ia tā wale fo le malo. Ia tamala nā FFM whainga trade mai. It's purely a commercial deal. Whai ngō fia koe convene le trade mai. Awatu tā wale fo. Te tongi le se senga. I tūlanga whapisinisi. Au tātou ia private, retail. Ia ele whautuaina na trade mai langai pa ue lau tupe e mantua. Tātou mana o tele ele tupe toe whaalau. Ti tele lomu toe. Tau pai se stawa le replacement fo. Pe o toi tali manino atu le pe e se. Malu le tunu. Malu waftai. Nita. Ia. Isi vaenga te fia whapopo ai. Ame se fo le tulanga fo ia lau tuli manu i vai mea e tau na whai lor tātu tunu. Ia, o te fia whapopo atu e tato au nanga lea o le okaina tato parts. A whape e se parts e mana o mia e se sia tātou. A ele o maua i tono le stock. E lava le wai, a whape watu tawa le service i a mamia. Ia ona whape mai la ia o insignia. E ia pātia mana o mia ona whaalei, e siaki mai ele o mauaska ko stock, pe ka amilo fo i Samoa ele se meo iai, ia po ko kongu fo i kako stock ele se meo iai, e tato au nanga leo le air freight. Air freight. Air freight mai la ia tato pātia e lua vai aso. Lua vai aso. E lua vai aso e tato te au mai ai, ia pātia te tonu, whautua ina lava le malo la tunu, ina ia o le avanua le leilea e mauai. Ne te iwa manu le se eleni po se tūlanga whapena, ai tā ua te lele whai o le tā vali. Because a whapele whaia in the long run, e mako e ki ngā inga, yeah, we've personally seen some people who e le a whaia that make the decision e tuu, se e whai se si time. Ia ole tu una umai fo awa te lea ia le fa ina ta vale ia ole ngaluenga la le a tato vaenga le pato tam faile au mai to no lo ona le fa pe maua umai toinga olo isi olo they are very high value very high value ia ele ma faila ona mai stock e fa to au mai a pe fa pe o te me mana o mi ai. So Samoa olo ia tato air freight option ia a fa pe te mawhai ona e ono sa, e whea tato sea freight option, ia o le option la lea e pe lua masina, e whaatali ai, ia subject i routes ma shipment schedules. O te whautua ina lava ia le malu o tato atunu i le au nanga lea o le air freight ma le sea freight. E wa ia tato parts i whaatau. Also te whia whaupopo atu fo iau tato o parts ia, o parts sa o lava ia o ta vale ia whaatau i le Asco Motors ia po o e ta oe mātou o genuine parts. O parts ia e whau sa o mai lava le factory sa whaia le Hilux, po o le Land Cruiser, po o le RAV4 sa whausia ina ta vale. Ia e whau fo ila lātou parts ia e mai ia e le ai mase masa salo i ai e sau ale parts tu o atu whetau i le le. So ia mala au men mata ofisa o mata we maua I vai mea ma te leo toi savalalo ia pe ona whasalau atu fo ia e vaonga I isi pro kalame tu atu ia o lo tau whai mata o whale I ngā tai sau se taimi ni tau sanga toi fo I ngā kai ia a o mako le pesi vai mea taimi nei ia la e whaau fiofia iai o ia e suaku kalakua au ia lo iai lava I luma o ofisan mata o ti me sosoani matali atu le malo se tatu atu nu e o atu ia whaftai lava wa ai. Tai o le tūlanga leo e tā ua hao o pēr tātou teimi. Si utau sira tua vaonga wha mo le vaenga leo le umi hoi le leo le tuina ato lau nanga. Ia po le delivery time. Ia e mwhai ona e saunoa I le umi hoi le kiliva atuai pe tuina ato le unanga I tātou products. Ia mai se le tātou service po tātou unanga le Asco. Mole. Whaftai tele. O le awhape te su mai e te mana o kalau tāwale. Awhape au leile o maua tāwale te mana o tātou tānoa la Land Cruiser pick-up. Whape ala tapor cap o komeki le ke mga ai ola.
o te le mana o e whaatau ta wale lai maua po lai whaatan. Ia o le oka la, manai al whaafsili wa ai. A oka tato ta wale, whatai ta inga oka o mele vai e sfo, vai e muli. E wha maasina whato atau nu umata wale Samoa. Wha maasina, mai le maasina nei o me. E maa fuala le nei, o le oka e whato a ave le oka le vai e so muli o le maasina. O le maasina la o yuni, e le whauina e ta wale. O maasina o yuni, na o le ao inga e Toyota o oka mai le larolangi atoa. O iulai, whato a whauta wale. Atoa le maasina le production line, o whamai oi ma whausia ta wale. A yuni, iulai whau, au kuso, alu e se mai le waa mai a pani. Ia, o le saura le waa, e tele wafu, e tele pōte a whea le waa. Ia, lonoing, whato a maua mai ta atau nul waa ai Samoa le mamao lea mai a pani. O le vai asolo la lua, o le vai asolo tolu se tema. Mai tau mai la me yuni ulai au kuso wha masina ia se tema. Mai le masina o yuni le a oi oka. I le ta wale la le na o le fausie ia pan. Peila o le Land Cruiser pickup, o le van, van le o komeki ma le van 15 sita lai titi, ia o RAV4, ia o le Prado. O iei la ta wale le fausie ia pan, le fausie Thailand, Southeast Asia. Sia sa te sai. Ta vale la e pe el Toyota Hilux o le Rush, ma le Rice, ma le Fortuner. Le Fortuner le wagon le la lo I fo le Prado. Ta malaya e le fa masina e ono masina. E fa masina la le o le process la vale masana. Ai ala na ono masina e mai alo ta vale na le a mai le Samoa ai ave Thailand to fa fo I lu Japan. E le masina e tasi e asesia ai mo le quality check. Fato alu e se mai le waa mai a pani anga I mai Samoa. O lo ingo whao popoisi masina e lua. O le mela na e alenga o kata to Toyota Hilux Deluxe potu langa whapena. E whaisi umin talinga o no le mafo anga na Samoa le o whamatala atu. O le lead time la na o tato tawale. Thailand e ono masina. CPU po complete build up mai a pani e na o le wha masina. Ai whaftai mo le whafsili o bawele avanu ai e whamal la mati lei le vai iune na tele na le fia tangata mai o ai so o lu o mo kongi le aforkau a lei ko ia e whamal lu at Samoa e ei fo ina I me tato lava onu sai ona e mau market ma le whatulanga ina o wala le whatinu ai ia le production ma le quality check. Ai le quality check e umonga whai Thailand, koe mai koe ave koe siaki oi ia pangi. Very reliable. Malo whaftai tele, whaftai waonga, whaftai whoinita, ia au tei lolang o le tatu taimi ia whatulanga ina, a lau whionga waonga, ia se wangana I se isi vaenga tauna, ana whamanatu o le tatu tinu, ia, ma taulunga toile o le tatu tananoanga nei tai au, waonga ma le whaaloalo. After tele la valo vai. O toi fa popo la le pau lea. Le pau ta vale le ta ue wani te muli e. O le size lea o le fit lua valu lima size suono. Le rim suono le Mac la lea ale Toyota Land Cruiser pickup single cap malta por cap o come kima sui kia. Lea e ono se lau se fulu le pau. Na le pau la o le Mac. O le pau ta ua lea le te lele tato stock le ai. E te lele tato o ka pau le e temine tato company funga lei. Ai tele na le sila fia. O tato pau le tala. O le pau pito silia le ana tau le e nei pau le e umai Samoa. Ai afo ai le lei fatau e ala na ono se lau lua se fulu e folinga mai e tau tele. Ai Afrika iai salo po le lua tausanga I le lua ma le afa tausanga. E whaonga ai le pau ai ta lala le tupele ma vai lona le whaonga ina. E justify le whaatau lau pau tongta lea pe a fua le umi. Nei lo le whaatau o isi a quality fo ile le ia tasi tausanga, tasi ma le afa ia ua whapenana mole. Ai pe o le pau alea neo whaalongo ne ia nita o le ta. O le pau alea le fia ave le whaama mafa. Au tilo atua ai ile list price po tau o pau ale Asco. Ia o le mea moni lava pe au tilo ia ua pau tau o tato pau. Le malua le atunu ma lau whaita avale Toyota. Mana ia to wasiasi mai tato ofisa le funga lei ia ona e sila le ia po mo wala le saiso le pa wolo sa ia walo te vai atu le wa pa utau
Whaftai ia wā ni tau e ui aina tuai mai tato o loa inisi o taimi. A lea lava e maual wha mau tau, mahalo lava. Ia o lea wanoa nei vai. E mole to el mato whaftai mole mea wanoa e tono le studio ma le TV9 i le tato a le ti ofo il tu AP nei tai au. Ia e tele nisi mea fia tal noai. Ia e tele fo ia wanoa. E fo le steimi o le solulu le vai asfo. Ia wala au mai pe asesi mai tato company. Pe a wha pe o ia se mea ua pa u ia ma wani tele nei tai au. Ai mole teimi nei. Ia a ia se wha le tonu. Ia wha maruru atu Samoa e leo se tālawa ma se la vea i le tonu fo i se whamtalanga. Ai whaftai tele le ai mai se tātou paanga se isi la mai. Tātou tue whailoa i fo i le aso lulu lea manuia tele whai wao le nei aso ma le whaaro alo tele whaftai. Ia, mole atu whaftai tele i lau whionga waonga ia mase fo i au le mawhine fo i au anita tu sai ma le tātou tanoanga nei vaengo le tai au. I le whamoe moero na ua si le fia manino fo le tātou tunu le tūlanga lau nanga. Ia le tātou whale tā vale ia wala fo ia le tau tuaina mana onga tau tā vale ia maise o tūlanga i tātou pāts ia mawainga o mai peo na wha manino se iau lia vasa fōla salulu i se isi whapoponga le tātou talanoanga lava le nei male Asco moto le tātou buklaima le tālo whasa mo maria tele whaiva matiute a le tātou tunu o nei tai au saifua. Tasmanian Civil and